moji, kuhano vino ponujam. Včasih je težko, obupam. Ampak potem pa gremo dalje. Ogled. Jelly. Oh, lovely. Jaz sem veganka, imam veganske želje bombone. Vse te zadeve. Ja, vem, da je hecno, ampak to moraš misliti, ne? To, ko mi rečem, da lahko vzamejo od mene bombone, od onih striktov, ko imajo črne brke, pa bile kombije, pa ne. Ja, srečno. To preko pomaranče, jabuke, mandarine, limone, pa fermentirano grozdje. Malda, pa kaj bajovo pleso. Jaz prodajam oziroma ponujam namreč kuhano vino za dober namen, za prostovoljne prispevke, ker za dušo uporni zbiram. Žepek tu. Tukaj pa če ne imam špranjico.